Awu yena bakithi kude umsakazo olowakha njengelebombo. Kunetinhlelo letisetshenziswa emsakazweni ilebombo ekuseni Monday to Friday hoops never die 6 kuya ku9. State of the Woman Address 10 kuya ku12. Midday 10 12 kuya ku3. Back to class 3 kuya ku6. Siconze sasibe siconze sithi 7 kuya ku9. Sirita sengodo njalo ngolesihlanu no 7 kuya ku9. Bese kuthi sijabula timopho letinzima 9 kuya ku11 ngabo Sunday gospel event kala ngo6:30 iya ku9 bese kuthi umsakazo yebombo ulethela umdlalo wemoya sihloko lesithi struggling for a sweaty njalo Monday kuya ku-Friday bayishayela insimbi yesiphohlongo usihlwa ungaphuthelwa The Wild Let it go one more time. lokuyincupha mlando kulona umsakazo sithi etulo esicongweni sesicabanga emagumbini amane omhlaba hlala uthi njalo nzambama ehlweni lesiconzo sakhona sibe siconzo sithi free from the mountain to the world let it crack.